Ebusia for higher Pambi TV mobi biara akwaba. Ye femi Abenamafu aka Class Prophet aka No Bagawaya. Mina akama asema nkame code na kame shirt. Ebusia baso anwa subscribe ama enwa san follow e Facebook and Instagram. Western Regional Minister Mr. Dako Mensa or the report to be aba betuja ebusia report no chese ano den pa FIA sister Josephina or yira e takrade no na reporter minister edebetuja no report to be asebi ebusiafo no eteye no anko mu ye chese omo ntiase se bi omo no mo de hia adentina omo no abeka asem sei na minister no so ababonten so ababeka asem foforo na asema minister no ekokan ye ne se o chese sister na oyiraye no aye nyina enim se no onyem 9 months no minister e de ababeto abonten se nyinse na woman no onyinse no se bi nyinse bi eni ho reporter eba ye ne chese onyem chese hwenye no ene bro na omabro no ne yehwe photo na eba ye na otum se na ne condition no ntwaye ni nyina no regional minister Mr. Dako Mensa chese ni nyina no enye no kre na abusiafo so eti sa report we no se bi anko omo ye because omo na ye omo de hye na no nti no omo fa ho enyomo ba ko mienu bi a chese omo chese se bi minister no se sonka ne de hye na se senka ye ne busuani bi ne course ati bi eni ma nko omba abonten ana so ombe ma sa report we meka nche omo se hweanye omo de hye no na abusiafo no so tie no so no omo so omantena omo to so eba abonten be bodua na abusiama yenko hedua ne kitu ebi na ensambra ye bodua awubiala enimu hade amebisa nyabute me ka tinta awubiala amebisa asemnu de peyin onyisen anado onyisen nejine tinetei na anyhow ebebu wan ka de peyin onyisen no ye bo wudi gudo nananum ye fro ye kwa me tira bo kwa me ye fro ye ma wonsa na so ye fa mo ye de be mo wa de nde e mo biala wu de say ye fre nananum ye fre peyin fo na se mpenfo se anye no kwa de peyin nyisina mpe ade a ribo for me won fa na so for abuwa no abla wonya wo jade se regional minister o nyo mbisa asem nu ona na assembly man na no kofo mbisa asem nu na so to be journal kade se onya de peyin onyi se ya regional minister na go di wo wiase nyina no on ende ebusia chese asem no otum se ebusiafo ani abrepa because se bi o ha adwene se wa wodi hye na bibi wa konso hwe bibi wa kwa amane bi mu na se bi ebusia ayem hihye ni ayi atete omo fa mu no nka sa me ko mu hia we chichi se ma na so mu hia support bi na we ni nyina amba na de ombete ane se bi de omo sister no na so mu maame ana omo nua no ekomu no hwe ensi chese omo pese omo ye no to se bi o foolish case ana se bibisa na ye nim se efiaswa nde minim se asem bi en ho ebeba a sister ye onfa ya na numbetum efiaswa so ababonti aba kire na adwen efa report na minister ade ba abonti no ebusia mo ye ko he video no ne mra kasa die na efie ye na nape mintimi na madwene sa finra sa mintimi na ebesi se Brahmin night say Western Regional Minister wa chere da Mensa edie ne ha wadwene die ne ha ya kidnapping obi nipa na kidnapping wa ba onu a kidnapping ko mo na mane wo si intelligence a wo peki ye chese wonyem. Why are some people so heartless or ye wo ba enka first information ade beba out no oye wo yira oye obusuani a mompnafo bebrebe ni oye bia enka de obeka no wo dey say about 2:30 and 1:09 no resign what we need intelligent people to run this nation, not people that open their mouth wow na hey, even when you were saying you were even laughing and the dipanya momobosa mami na ya ebusia na se no
if ya shwa na adwen just say I don't know say minister nankasa no minim say bia o new na wa boss saying because say bio ye hu ti bia na sister no wo nti say oba bonte na say obeka sa asem ya e ahomte because say nipa onyare na say onyem no baba bonte say onyem de ebusia aya na e ha adwen ti ye he say e bia e ko nanim no ye hwe de ebusiafo no be ya na say behwe nsem ebekọ akosi because Ghana de ebe say ya bon se bedu tembi no na oma no case die na fa asem de na asem ko but ye se be de chi na hwe the way asem no na wi ye bekọ akosi ye bon pa se bekọ akosi ye na sister no so bi na ye no saa so a yetimi abaya na se mpenifo atimi ahwehwe mu no mo so hu ni pakro oyesa Ebusia Kumawood actor Kwesi Boateng boy na oni sunsum se no eba eye omo eye eba face omo face sunsum twin brother no Kwesi Boateng Ebusia o de aba betija say oni Kwakumenu interview aggressive o December ku bi betuja Ebusia na yare ho pa na o che se bio nenimu ayesa no na se the way ne body no esitie no ntino ama che se okoni pamu kra na obi adwane che se wotimi se omo hu nenimu na omo hu the way asabi ne form no esitie na abo omo hu na sa form no na se ne nenimu esiaye no che se ema na brabo emu ye din pa se bi ye wo no kra ne papa kra ampe nenimu ahwe che se ai so bia reject no Oko school so I so be adwane no because obi am person ne betina so mo hu ni so ye motia wo so mo so ye kaka moto bi o se nkwala asem wo ye different kakra wo mu pe bon se na omo nyina de ahye na o che se ono akasa de hu ni se oye Nyankopon ambode se na Nyankopon ebo no so sa na otie nti on tie se still na no up to now no nipa intimi embe accept no because obi ani the way Nyankopon si bo no Yebo bi tietia yebo bi tenten obi so oyobolo obi wo so ye hia odidi kura onye kese so adenti na ono no de yentimi accept no so ono no hu ni so ye nipa because ye he sunsum a I so ni sunsum ya ye pe but ekwa ese bia sunsum be se me star me am a star nti bia ono no nya star nti na ese amanfo nya hu ni so fa so bia asa but the person chene say like I say o feel lonely because we say so ko ni pemu na say obi a reject o sa na busu ya na ya nti mo me hu ye ho say mo me hu no say bi o ye nipa te say ya ma because the busuafo so cry the same story na busuafo so omu I so mo yiyi mu I so mo say that enfi no ni papa cry o hu ni da ni ade nti busua Kwesi Boateng che say o ye Kumawood actor no ye bon pa so no so be ba nanim kaka no so ba be star because we say Ghana de o be star there say bi so ne wanim ti kra no utimi nya ge utimi ware but now na onya nya star papa no akwa ti say amanfo yi mu ni ade Ebusia say na ya na de bia meka no say na obi a che bia no say mo me accept no say ne otie ye nyina ye person ke bia say nyina ye the same an ke bia say no kra be boring nti hu obi na say we different from wo a I don't just say obe chiti no different here and I say obe chiti no bad because on no any similar sa. I was saying baby I do see a video of the day. Enjoy bra. About the Chinese people in Ghana. Oh, about the Chinese people in Ghana no. Maza. That Chinese people in Ghana no the matter no good. The matter where they do Ghana no it be bad at all. Because Chinese people no sometimes ebi a woman no they spoil our waters no be water rivers they spoil our rivers all rivers even you go Achim Odan something like a river is here what down where friends say river speak English I come mother hold on I get visitor I was saying honey episode no ebesi obaso anu aka so be subscribe ama e no asa follow e on Facebook and Instagram. Thanks for watching. Makramo.